E kainamu mai ana te wā hoko o te krihi mete. Me te aha kua whakarewa tau pānga te tarahiti whakahaere rawa o Ngāti Whakaue. E kia nei ko Whakaue pakihi. Hei āwhina i ngā whānau ki te kōwhiri perehana krihi mete me te tautoko ake i ngā pakihi Māori o te rohe whānui o te arawa. Anei rā te pūrongo a Moana Makapeluli. He taonga I hanga mai I ēnei ringa whero o Ngāti Whakaue. Ko tēnei te wātua tai I hanga ai ēnei kapu. Hopefully they turn out all right. Kua toru tau tēnei ringa toa e hokona atu ana I ana kapu ki te mākete hoko o rotorua. It sort of sucked at the start because like with COVID, all the markets were like just cancelled. Couldn't do any markets for months. I nāia nei e hāpaiti ana e te tarahiti o Ngāti Whakaue I āia, me ngā pakihi o te iwi I tēnei pūmanawa tautono hou. I reckon it's pretty cool that all the iwis in that are like Ngāti Whakaue, sort of helping their own in that. This is just an easy platform to see where everyone is and what cool products are out there. E tata ki te whātekau ngā pakihi whānui o Ngāti Whakaue I te pūmanawa tautono nei, he wāhi pai mo te tiro taonga me te tautoko pakihi Māori. Our business owners are resilient to be operating in these times. It's really hard normally and then during COVID, so they're more likely to employ Māori, employ Whakaue. Whakahihi ana hau ki o mātou nei pakihi, engari nau mai tiro hia mai ki e nei e kite aipa I te painga o tō mātou nei iwi. It'll be good to spread my cups everywhere. E ora ana te pūmanawa tautono, tai noa ki te wā o te krihi mete. Moana Makapeluli te karere.